Sad izlazim iz Bistrice, priključujem se na regionalni put R439. Kao što sam već rekao, on povezuje Gornji Vakuf i Novi Travnik. Koja snaga vode! Skretanje za Fojnicu. Pravo se nastavlja za Novi Travnik. Standardni šumski put. Vlaška, Ravan, Fojnica. Prelijepo. I sad se bel penje prema jezeru. Ovdje baš ima uspona. Vidite gore vrh. A gledajte ovamo pogled. Kako dobar pogled. I da vidimo pogled sa Vidikovca. Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U današnjem videu gledate vožnju i avanturu do parka prirode Prokoško jezero. Da, danas idem na Prokoško jezero da vidimo i tu prirodnu ljepotu. Trenutno se nalazim u Bistrici koja pripada Gornjem Vakufu i dalje prolazim kroz Bistricu. Iz Bistrice bi se trebao uključiti na regionalni put R439 koji povezuje Gornji Vakuf i Novi Travnik. Negdje na pola puta između ta dva grada trebam skrenuti desno prema Prokoškom jezeru. Prokoško jezero je udaljeno nekih 22 km od Fojnice. Tačno 12 sati. Stadion u Bistrici. Imaju i tribine. Sad izlazim iz Bistrice, priključujem se na regionalni put R439. Kao što sam već rekao, on povezuje Gornji Vakuf i Novi Travnik. Ovamo desno je za Gornji Vakuf. Ja nastavljam ovim putem prema Novom Travniku, pa negdje na pola puta skrećem prema Prokoškom jezeru. Bistrička rijeka. Koja snaga vode. Voda nadošla od kiša. Bistrička rijeka. Snimak ovoga puta već imate na mom kanalu. Ovim putem sam išao na jezero Radovan. Jako zanimljiv video, pa pogledajte. Pojavit će vam se u desnom ćošku vašeg monitora TV-a mala kratica koja vodi na taj video. I imam još jedan video koji
isto vodi ovim putem. To je nekropola Stečaka Maculje. Jedna od najljepših nekropola u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Preko 100 i nešto stečaka ima, tako da je zanimljivo pogledati to. I taj video isto imate na kanalu, pa pogledajte. Ova cesta je idealna za bicikliste. Pravi mali uspon, nije težak, saobraćaja nema, slabo skroz. Tako da je za bicikliste prva liga. A volio bih pročitati vaše mišljenje. A usput ostavite like ako vam se svidi video. Ovo je drugi mali vodopad Bistričke rijeke. Baš je velika. Snimao sam je i kad je bila ljet, pa možete vidjeti koliko bude voda. Zanimljivo. I u samu cestu se može vidjeti lijepi stvari. Evo ovdje je skretanje za Radovan jezero kad idete iz Gornjeg Vakufa. Evo ovdje lijevo. Makadamski je put, ali možete autom. Možete zapamtiti po ovom ovdje spomeniku. Bliže je kad se ide iz Gornjeg Vakufa. Sad bi u blizini trebalo biti skretanje za Fojnicu i Prokoško jezero. Inače, Prokoško jezero se nalazi na Vranici, na 1636 metara nadmorske visine. A nije ni nisko, treba se i popeti do njega. Na internetu sam pročitao da je lošiji put do jezera. Makadamski. Sad kakav je, ne znam. U ovom videu ću vam snimiti da vidite iz prve ruke. Ali ovo je ovamo sa Vakufske strane put. Nije iz Fojnice. Samo da napomenem, danas su najavili oko 30 stepeni. Ima vjetra, pa nije toliko ni vruće. Raslađuje pravo. Ono, godi. Poštovani gledalci, nakon 2,5 sata vožnje iz Bugojna dolazim do skretanja prema Fojnici, prema jezeru, Prokoškom jezeru. Nalazim se na regionalnom putu R438. Skretanje za Fojnicu. Pravo se nastavlja za Novi Travnik. Evo, ja sam sa ove Vakufske strane, Gornje Vakufske, Gornji Vakuf. Skrećem prema Fojnici i Prokoško. Prokoško Lake. Do sad je bio sve asfalt,
Sad kako sam skrenuo, idem makadam. Ovim putem idem prvi put. I meni je zanimljivo ko i vama gledat. Do sad pa je malo izrupan. Nezgodno je sad ako čuvate auto. Ima ovi rupica nekakvi. Može se ono auto, nije da ne može. Ali je malo ono rizično. Ovdje lijevo. Kako lijepe vikendice. Bio je ovamo desno neki put. Valjda nisam trebao skrenuti na njega. Ako budem pogriješio, bit će zeznuto. Pravi šumski put. Širok. Rupa ima. Pjeska. Hlada. Sunca. Svega. Tišina. Do sad nisam nikog sreo. Kako sam ušao u ovaj makadamski put. To je skrenuo prema Fojnici. Jedva čekam da vidim taj park prirode koji je turistička destinacija i to baš popularna turistička destinacija. Pa da vidimo šta toliko svijet privlači. A vi ostavite komentare, baš bi volio da pročitam vaše mišljenje. Da li ste bili? Da li planirate? I tako dalje. Evo me kod table Vilinska pećina. Sad gdje se nalazi, evo ovamo. Pravo pokazuje, u ovom smjeru pokazuje strelca. Sad, je li daleko od puta, nije li, ne znam. Nisam istražio. I evo, nakon par kilometara makadama. Ne tako lošeg makadama. Ide asfalt. Ovo je iznenađenje. Evo opet vikendice na lijepom mjestu. Ovo iznenadi me ovaj asfalt. Nisam se nadao. Skretanje za Sebešić selo. Sebešić selo. Rokoško jezero. Fojnica. Crvene zemlje. Nastavljamo dalje.
Ovdje je već lošiji put. Do ovog sela i valja. Ovoga je malo lošiji. Evo sada sam prošao negdje pola puta od kretanja prema Fojnici. A ovamo što se približavam više jezeru, kako je put sve malo lošiji i lošiji. Evo ovdje je već nezgodno 2 auta da se mimo iđu. Pokoje auto prođe, ide svijet, nešto beri, moguće gljive da beru, pa se zavlači autima ovim sporednim putevima. Evo mali otočić, standardni šumski put. Znači iznad Prokoškog jezera nalaze se 2 vrha na Vranici. Krstac 2069 metara i nad Krstac 2112 metara. To je 5. najviši vrh u Bosni i Hercegovini. Evo ljulja se kombi na sve strane. Dolazim na jedan most ispod potok. Koliko izgleda, ovim putem sam došao. Ovamo gore nastavljam. Kako izgleda ovamo. Lijepo, prava priroda. Idemo dalje. Kretaljka za kamiona. A, momci odmaraju. Nešto radi. Evo ovamo tabla za Prokoško. Sad ovamo ima nekakav put. Ja ću ovamo pravo. Sad ovaj desno put što ste vidjeli, možda on vodi na neke vrhove na Vranici. Pa je sigurno, sad koje ne zna. Meni je cilj Prokoško jezero. Dragi gledalci, evo dolazim na nekakvu raskrsnicu. Sad kud treba, ne znam, evo pogledat ću aplikaciju kud bi trebao, ali evo ima i tabla. Znači ima ovaj desni put, ima lijevi. Evo malo piše na tablu šta je ostalo. Prokoško, Fojnica, Prokoško jezero. Evo ima i ovdje. Znači ovim gore putem idemo. A ovamo ovi desni, ovaj desni put vodi na vrh Tikva 1922 metra i može se na Krstac 2069 metara. Tu je blizu i nad Krstac odmah. Tako je, tko odmah ganja te vrhove, ovdje ide desnim putem. Ja idem prema jezeru, ostajem pravo ili lijevi put.
Tako da znate, ima brda, pa izgurat ću nekako. Ovo mi se nekako oteglo, nikad doći, nikad nestati ovog puta. Ima ovog makadama kako hoćeš. Dolazim na neku čistinu. Ovdje puteva. Imaju ovaj lijevi. Sad. Table ne vidim nigdje. Gore ne može, kada je prokopano. Ostao je ovaj put, znači. Nastavljam ovim putem. Dolazim na još jedan mostić. Prelijepo. Mogu vam reći da sam se umorio. I imam još do jezera voziti. Nisam još došao na put koji skreće tačno prema jezeru. Još vozim ovim putem koji može i za Fojnicu. Odužilo se nikad. Umorilo me, vruće. Sreće, ponio sam vode. Još jedna čistina i raskrsnica. Ovdje šumarija, lagerovi, drva. Evo tabla za Prokoško jezero. Dozvol sam došao. I penjem se polako ovdje. Sad prođe motorist. Njima je lijepo. Lagano se penju. Pa i ja se lagano penjem, samo nikad doći. Ja ga baš lagano. Evo, blizu sam skroz jezera, ali još ne skrećem. Ali evo, baš je blizu. Evo sad ovdje pravim pauzu na ovom kamenu da jedem. Mislio jest na jezero, ali nemam snage do jezera voziti, da ne idem. Ovim putem sam došao. Vidite kako okolo izgleda. Gore nastavljam dok jedem, dok malo odmorim. Evo me Raja, poslije odmora i jela, živ sam. Kod vas će to u videu biti sekunda, par sekundi. Ja sam prošao 1 kilometar dalje. Evo, lijep malo potočić. Raskrsnica. Penjem se polako. Odmorio sam, sad se može ponovo nastaviti. Ovaj dio puta je dobar, standardno makadamski. Čak nije puno ni izrupan. Ugrijalo, muhe ima. Sad do sad nisam sreo nikakvu životinju. Par motorista prošlo. Jedno auto, jedan kombi i eto, baš je mir i tišina. Nema neke navale ovim putem. A sad kako je drugim, ne znam. Evo ovako sve. Ptice cvrkuću, potoka ima, guštira. Vidio sam jednu zmiju. To da. Preko hoću da ti povuče. Ima mjesta, rekao, evo u ovoj torbici ovdje. Kaže, neću ja na jezero.
Dobro rekao. Šta je dobro, ima hlada. Ova borovina ili je jelovina dobro pravi hlad. Ovdje ima i vjetra. Popao sam sve visoko. Ali evo, sad vam snimim kad budem za skretanje za jezero. Raja, približavam se nečemu. Sad šta je, kako je, ne znam. A red bi bio da viš dođem. Sreća više nema brda. Cijelo vrijeme je bio nekakav uspon. Treba vam dobra kondicija da ovom rutom prođete. Mene je iscrpilo. Nečem zanimljivom se približavam. Da vidimo šta je. Da li je ovo skretanje za jezero? Bilo bi dobro da jeste. Neka velika raskrstica. Sebešić, put u izgradnji. Ovim putem sam ovamo došao, što vidite. A vidite kako okolo izgleda. Napokon sam došao za skretanje prema jezeru. Gornji Vakuf, Novi Travnik, Sebešić, Rostovo, to ide ovim putem. Odavde sam i ja došao. Evo vidi se 4,5 km Prokošku. A ovim putem se ide za Prokošku. Ovamo prelijepo odmaralište. Ovaj put vodi iz Fojnice. Znači Prokoško jezero je udaljeno nekih 22 km. Ovo je vozanje po Vranici. Za motore i ovamo šta već. Idemo da vidimo ovo odmaralište ovdje koje je prelijepo. Vlaška, Ravan, Fojnica. Prelijepo. Kad se skreće Prokoškom jezeru. Dobar sto. Za svakog ima mjesta. Evo ovamo još jedan. Vidjeli ste prelijepo odmaralište koje je na mjestu gdje se skreće jezero. Evo sad sam skrenuo prema jezeru. Sad da vidimo, izgleda da se penjem ili se spuštam. Na raskrsnici sam gdje trebam, ne znam, na ovoj raskrsnici izaberete ovaj lijevi put, ovaj desni ne znam kud vodi.
Mislim da vodi prema šumi. Evo vidite, auto. I sad se bel penje prema jezeru. Ovdje baš ima uspon. Ovo je put za jezero. Skroz sam blizu. Dole od one table raskrsnice piše 4,5 km do jezera. Evo ja sam neđe pola puta, možda malo više. Vozim kroz šumu. Put ok, auta ima ovdje s ove strane, ali više idu sa fonjice. Evo moje jezero, baš si daleko. Vidite gore vrh, a gledajte ovamo pogled. Kako dobar pogled. I evo me na vrhu napokon. Da vidimo i to čuveno Prokoško jezero. Gledajte vam okolo kako izgleda. Ovamo motora, ovim putem moram ići. I raja, izlazim na jednu čistinu. Odavde sam došao, vidite kako okolo izgleda. Wow, koja ljepota. Približavam se Prokoškom jezeru, parku prirode, koje se nalazi na Vranci na 1636 metara. Wow, kakav vrh. Baš je prelijepo. Da vidimo kako će jezero biti. Gledajte ovi vrhova i ljepote. Muhe ljudi uzeli, napada me muha. Ja sam mokar, znoja, ko išta. Sve se lijepi. Vidite me. Pogledajte dole kako izgleda. Koja provalija. Gledajte tamo vrhova u daljini, ljepoti. Sad ovdje je puno auta. Evo jako autobus, muhje se nalijepilo i blizu sam. Ljudi, ovim putem sam došao, vidite kako okolo izgleda. Gledajte ovamo, pogledaj ljepote. Evo me skroz blizu, odavde bi se trebalo vidjeti Prokoško jezero. Vidikovac. Dobro došli. Evo, ovo je čuveni kamen na kojem se svi slikaju. Vidikovac hrid. Dobro došli. Ovamo se spušta za jezero.
Vidite okolo. I da vidimo pogled sa vidikovca. Rid. Wow, koja ljepota. Ovo je se izgradilo. Šta ima kuća. Puno kuća. Ovo je pogled na Prokoško jezero. Na planini Vranci. Ono se jezero se nalazi na 1636 metara. To sam već rekao. Evo ljudi, da vidite sve. Ne mogu zoomirat na ovoj kamerci. Evo gore vrhovi. Moguće da je ovaj gore Krstac. 2069 metara. Tamo dalje je ovo nad Krstac. Idemo prema jezeru. To bi bio Vidikovac. Rid. 360 pogled sa Vidikovca. Idemo.